Reka mbabwire. Yego. Burya nahe nibyo bakumunsi bisoko. Kenisi yarigambye. Arigamba ati umukina Aperi yakinye kuri Musanze. Umukinya Aperi yakinye kuri Mukura. Niyo mpamvu mbwiye Kenisi ati. Kenisi urabizi uburyo wakizemo. Urabizi uburyo washinze ikipe ya Gasogi. Mbabarira wikwiteza abafana ba Aperi batazagufata mu mashati. Njye nyimubwisha ukuri. Aperi ni ikipe y'ingabo z'igihugu. Aperi ni ikipe y'u Rwanda. Aperi ni ikipe ya Repubulika y'u Rwanda. Aperi ni ikipe ikundwa n'abanyarwanda bose hafi yose. Mbabwisha ukuri ko Aperi ivi kagera izatwara ibikombe isohokera u Rwanda kandi mbwiye Kenisi arere turu niziye tekinike mwakoresheje kugira ngo mutsinde tekinike ufatiye ayifata igihebe ufata imbwa ayifata iteramboka iyimokte inyama zirarura niyo mpamvu mvuze ngo Kenisi namufashe imbwa iteramboka macari meze gute asante sana urabona ko twishimye na amanota 3 ariko dutsinze tutamerita mutsinze tutamerita gute urabona dutsinze igitego kimwe ubu asha mwakiye mu nama ibindi mukabirika yego ratkomeza tubwire ubonye ko dutsinze ariko ntago tweshemye igitego kimwe kubera iki mutishimye nguci muratsinze ko ntabwo mushimye kubera iki yakinaga ntago nshimishije ni cyo kintu kitagushimishije muri no match imaze kuba yahuje Gasogi ndetse na Epiara muvandimwe ubonye ko dutsinze pe twatangiye neza Ramazana agitsina mu gice cya mbere turatakabira Gasogi irangije ikiducukiraho igiducurikiraho iratwataka riturengeraho niyo mpamvu nta vibe ufite nta vibe ntago neshimye babonye Faringanya avunitse babona Keva aravunitse uretse bahita babwira Ferezwa Fatima match muyigize imbere Faringanya umuntu 10 ibitego 13 mu mikino 14 atazatwica urumva match bayizana bayikura mu kwa gatanu ku itariki 10 bayizana ku itariki 9 z'ukwa amaborenye na Gacuma ariko twebwe wabonye ejo warapfubitse sa apetupa ndani hano rero turi kuri stade aho habereye umukino wa Gasogi ndetse na Epiara bikaba byarangiye itsinze igitego kimwe Gasogi ari 0 hano rero turi kumwe n'abafana ba Epiara muraho neza nshaka ko bimemeko yawe nitwa Nziranzira Jean Claude no yo murashara nationali ngo Aperi gitwara yari yambaye kote ryo mukara yari yambaye chate y'umwe yari yambaye karovate menege toze karembora bare guma murayira motse nezo yoba rizeni ngambaranye me reka mbabwire yego burya nahe nibyo bakumunsi bisoko Kenisi arigamba ati umukina Aperi yakinye kuri Musanze umukinya Aperi yakinye kuri Mukura niyo mpamvu mbwiye Kenisi ati Kenisi urabizi uburyo wakizemo urabizi uburyo washinze ikipe ya Gasogi mbabarira wikwiteza abafana ba Aperi batazagufata mu mashati njye nyimubwisha ukuri Aperi ni ikipe y'ingabo z'igihugu Aperi ni ikipe y'u Rwanda Aperi ni ikipe ya Repubulika y'u Rwanda Aperi ni ikipe ikundwa n'abanyarwanda bose hafi yose mbabwisha ukuri ko Aperi ivi kagera izatwara ibikombe isohokera u Rwanda kandi mbwiye Kenisi arere turu niziye tekinike mwakoresheje kugira ngo mutsinde tekinike ufatiye ayifata igihebe ufata imbwa ayifata iteramboka iyimokte inyama zirarura niyo mpamvu mvuze ngo Kenisi namufashe imbwa iteramboka murakoze cyane reka na Cangiranja tubwire macari meze gute asante sana urabona ko twishimye na amanota 3 ariko dutsinze tutamerita mutsinze tutamerita gute urabona dutsinze igitego kimwe ubu asha mwakiye mu nama ibindi mukabirika yego ratkomeza tubwire ubonye ko dutsinze ariko ntago tweshemye igitego kimwe kubera iki mutishimye nguci muratsinze ko ntabwo mushimye kubera iki yakinaga ntago nshimishije ni cyo kintu kitagushimishije muri no match imaze kuba yahuje Gasogi ndetse na Epiara muvandimwe ubonye ko dutsinze pe twatangiye neza Ramazana agitsina mu gice cya mbere turatakabira
Gasogi irangije ikiducukiraho ikiducurikiraho iratwataka riturengeraho. Niyo mpamvu nta vibe ufite. Nta vibe ntago neshimye. Oh my gosh, reka duhe na hano umuhungu umeze neza ufunzemo ukuriye abandi bafana ba APR ameze neza muramubona rwose. Ese neza njyewe yabanyitaga Cuma Gikondo. Yes. Urumva abare baramfubitse. Yego. Baramfubitse bakimara kumfubika. Ndabyemera. Urabona i Butare. Yego. Nge ni nk'imbwa njyewe. Wowe uri nk'imbwa? Imbwa buriya twabaye nk'ibigwari twebwe. Oh yes. Twabaye ibigwari. Turanabyemera. Nge ndi ikigwari njyewe. Oya guteze kandi. Gutira ikigwari kandi mwatsinze. Nge ndi ikigwari. Gacuma. Bahitaga Cuma. Yego. Nge ndi ikigwari ku giti cyanjye. Gute? Nge ndi ikigwari. Niki shingira avuga kuri ikigwari? Nge ndi ikigwari. Noneze ko mfite mashini yanjye. Ye. Akanje ibinyunguti. Nge ndi ikigwari. Oya ntago uri ikigwari. Nkunda APR cyane. Ukunda APR cyane? Niki gituma uyikunda? Ngewe nkwibwire. APR ndayikunda cyane. Niki gituma uyikunda? Ngewe natangiye twebwe tugenda ku gikori ku gikori. Yego. Sorry gatoya. Umva ikintu ngiye kukuraburaho. Nago ikipe nka APR itsinda igitego ku munota wa mbere gatangira defanda. Nago izakora kuri Reyo. Ubwa mbere bakinishije 4-2 baza gushyiramo abataka babiri mukurika musweza. Ngwaki ibintu uvuze kane kabiri abataka babiri ngute ukinisha abataka babiri kuri mukurika gutsinda. None ubu ngubu batsinze igitego cya mbere batangira kudefenda guhera ku munota wa kabiri. Gacuma tubwire kuri match muri kwitegura. Jewe dore nditegura polisi ku cyumweru. Mama Burenyi mva mwibwire Mama Burenyi yagapfumba turukundo. Yego Gacuma. Mama Burenyi ngenda bibwira ngewe na RBA Roma. Hano turi kuri Electro Power Academy. Ntacyo bitwaye n'ukuri kw'Imana. Mama Burenyi. Yego. Je bahitaga Cuma Gikondo. Yego. Ngewe nyikunda cyane. Yego. Mu ntara hose. Apenda yeme. Yego urakoze cyane. Reka twakire rero n'uyu mufana wundi wa APR. Ngenye gusubiza no muri yorimo kwa ngo twakinishe ngo 4-4-2. Sibyo? Ngebyo ndimo kuvuga ngene ukuri. Kwera kinye kuriya. Abataka babiri kuri mukurika gutsinda. Kwera kinye kuriya. Kwera kinye kuriya Resport. Kwera kinye kuriya. Mukurika gutsinda. Mukura urabizi za kipe zirategura sibyo? Zirategura kandi ziba zishaka. Cyagushimishije kuri no match yabaye ya APR ndetse na Gasogi ndetse ko ari nishema ku ikipe yawe ya APR yatsinze igitego kimwe Gasogi. Wetari bizi Ramadan. Ndamwemera cyane. Free Foden wamuzi? Yego ndamuzi. Na Man City harimo uwo bita Free Foden uro umunyanuza umunyargentine. Niba ugifana Man City uratakaye. Wowe mureyo uhera ku iki ubwira Gacuma gutyo umufana wa APR. Babo babonye Faringanya avunitse. Babona Keva aravunitse. Uretse bahita babwira Ferezwa Fatima ace muyigize imbere Faringanya umuntu 10 ibitego 13 mu mikino 14 atazatwica. Urumva match bayizana bayikura mu kwa gatanu ku itariki 10 bayizana ku itariki 9 z'ukwa. Mama Burenyi na Gacuma. Ariko twebwe wabonye ejo batubanje ibitego bibiri turabyishyura. Ariko apele igitego kimwe ku munota. Ko wanganyije omba gorira umba